Kan biak mi kan pathian min thiang thang thas ko sa ke zong hi bantok kan khrifabu Christmas chu thong tha toy chem ding kharak sikau samhan selo tu he thong tha ta tak deu khe uroi ron adam deu lo cha khan ke ma tu he thong tha chem ding kawan se e chem kho nak tan tha nakan pek ve cha pulpi committee nandi lak chung alulom nak tampi ka ngai ti te kha ama sabi avan chem kadu hi gam hun te sikau cha hen apakhat nak te chan thavel in lak ko ning lo ke he tu he siang e ka e bible siang e pathian do nak thele changka te hen bible siang kai ai thok mi ka se tu hi kan nuzer akhan am div kawandi hi ka kawandi te hen pathian ne lam ka soi chun hi ka khrifa buni thla na kan champiak rong asi ti mi te jong kha kawan hal cha hen hi kam hunte hen apakhat nak te lom nak chim hi kawan du mi chu se thong tha le von lu se lo katlang tar ban tuken chim kai tim mi chu zai da si tia chen pathian kan sina ti mi te he se God with us selo Emmanuel ti mi te hen tlang tar in thong tha chim hi kadu mi chu se Christmas hi kan thei chu ban tuken kum khara voi kha December 25 pawa hen valai pini han mi le to mi ase simhan se lo zeronga da kan tu ati le zeitan da kan tu ati chu ani dang hi valai pi chu ni chun Christmas hi holiday so an mane ro dum ti nak so laksong thlen nak so in a Christmas May le thingkung na he tram so na ka an man atun ha chun Merry Christmas ti mi he Happy Holiday ti in thlen ane tim thlen ane zom nizan kha kapi he mola kan kal shopping kan kal nak thil chu kan vun kol aman kha kan pek dile changka te counter mi nu ne akati mi chu zeitana khati ti achun Merry Christmas ti lo in khan Happy Holiday akate ke he Christmas he je rong ada kan tu tim he krot ngai Christmas kan tu na arong bi Jesu Christ a pe bak me se Jesu Christ he lo achon Jesu Christ a chua lo achon Christmas ding salo te karwa chu cha chon Happy Holiday akati ti akhan Jesu Christ kha apil bak Christmas ti mi te kha phil bak sa khan kadu lo kan hu le ta kai mer thanen Merry Christmas ti te khan ke ma te ka ti than arong chu Christmas chu holiday so to so mi ke salo Jesu Christ chu ani kan lom khi si cha khan ke jong ni chun ti khan Merry Christmas ti te khan counter mi ni te chu kawan le atua chim kadu mi chu Christmas hivalai pi ni tu mi le man me sikau valai mi ni chun Christmas hi nom nak so nan mane Christmas muru tak asemi mi fa pa Jesu Christ kha an lot semaselo kan ni zum tu khrifa mi ha ni chun Christmas a hen akan kham tu asemi Jesu Christ hi kan sungloye kan lom ding tu hese Jesu Christ hi Christmas kan lom naka alive fang ase ha ama hi kan lom mi jose thiel dang aselo Jesu Christ hi kan lom mi si cha Christmas kan tu atika Christmas akan lom tika hen Jesu Christ zau chi buten Jesu Christ ro buten Jesu Christ ze rong da vale arati mi ro buten hen Christmas kan lom ma hau thiel kan tu hau he must be the center of our celebration or he must be the center of our Christmas celebration everything that we do during our Christmas celebration must be grounded in him in Christ Tuzan Christmas chu zonga hen ke ni ka sadu tha me hi thong tha ka chem nak te ka sadu tha mi za da se dia chon Jesu Christ lo mu se thang thot u si lo sung le u si ti hi som kan du mi na cho se akachuya kan bom tu dinga thong tha chem kai tem me chu ma thai dal khat changkole changni changkole chang thum tiang he se ka van rel lai Matthew dal khat changkole changni in changkole changthum boy pani prophet ka ngak nu thiang chu
fa apoi lai fa passion lai ami chu amin chu Emmanuel asalai tia achimmi atlin hang ha ding cha hi thilvel te an hong hi ase Emmanuel ti chu pathian kan sena tina ka se thlacham tan ha se van level ser tu kan biak mi kan pathian na min thiang thang thas ko se boipa nang mani dam lolom te na kan throi he kam hun te kan ni zong nang mani na kham chang mi na min ha zong he kam hun te na chu ani le nang ma kho khan na atlin ni nang ma thang thati coding in le hi kam hun te na bia thiang rom ti coding chan tha na kan pe chak ne lom nang ma tu ne tu ka thong tha chem ding mi vel te hen thiang tharo ko pi lo hi angai tu na cha santlai athan hem me sinak ding cha nang ma tu ne thla chua nak ka pek pek ko tin akan kham to kan boi pa su krimin thla cham pau thian e tu zan he Christmas chu kan tu na rong bi asi ko ro ka ti mi chu boi pa Jesu Christ chu ani don le lom he si ko ro tia ka ro e kan boi pa Jesu Christ chu kan thei cheu ban to ken pathian si nak tling ten pathian si nak le minung si nak tling ten angai mi se e minung asi nak le kan ro a chon achu ani takhi thei man na lau se lo chu ani angai hrusham ti chu kan thei mi se pathian asi nakin chu ani angai lo arong chu ani chu zungzal amhun mi pathian ase siman sel aminung sina tling te angai ve mi siteka minung cha haupo kan birthday kan thailo kan chu ani kan thailo mana chu ani angai mi kan se chu kan chu ani kan nge rong cha ani la chan a kha va bi pi mi salowen kan chu ani om ti pathian kan lom thiam kha bi pi mi chu se e kan ni khrifa min hani Christmas se boy pa Jesu Christ chu ani ti kan lom mi se Jesu Christ chu ana kong he fiang deu etel min ha chu Mathai le Luka hen se e Mathai ni chun Jesu Christ chu ana kong atela hen a chu ke nak ena tho David te fasi nak na kha lang ter masa e chu alang ter din huwa Jesu Christ chu zaiten da poi ase e shrin ase ti jong kha alang ter che Mathai ni chun Jesu Christ chu ana kong chu hiten he tel anu Mary chu Joseph he khani ham chang na en aninum plana thiang thrau in nau ka ngai lai ti kha hal ate chuteka aham tu Joseph chu thian man ning te en to adung zungzal mi la Mary chu zapi ma ning za ter adu lo cha khan athli ten an I ham na kha kalit lai tia kho arot leng mang ate e chu arot lewa chon boy pavan chung mi pakhat kha sena alang e David te fa Mary hi nanu pi cha ilak o ati la ze cha tia fa apoi mi hi thiang thrau thong e se fa pa shin la I amina ji suk na sakla ze cha tia amin ha ami ze cha tia ami kha an sol nak chungin akham na lai ti ate e chutin en boy pavan chung mi ni Joseph sena bi achim mi mathani atil di nu te en mathani achap chi mi Jesu Christ kong achwa na kong achap chi mi thil pani te chu tu zan he ru ati dinga kadu me se chu pakhan nak a zeda si ti achun Jesu Christ kan boy pa Jesu Christ chu anak chu prophet na ni anrak chim chung mi ahung tlin ni si ti ha pakhan na chim kadu me se hi kam hun te verse 22 a chang kole chang hina kan zo sia chun zetna mathai ni athok ti achun prophet kain ti kha thok mi se prophet kain achim du mi chu Jesu Christ chuana khe boy pani prophet ka ara chim chung mi an hung klit ni se ti khe achim du mi chu se e prophet na chu pathian ni mai le thil kong halter nak in pathian bia phuang tu an se an ma du I bia an phuang kholo an chim kholo pathian ni atin mi mai le thil kong atin mi kha an halter na chu kan chim chung tu ki prophet na chu an se Hika pathian ni amhan mi chu prophet Isaiah se na pathian ni arak chim chung mi chu Isaiah dal sari na chang heli na kan zo sia chun atu chu boy pa shrim ni mhal chu na an pek lai fa apoi liu mi ngak nu pakhat om mi fa pa shin lai amina Emmanuel na sak lai
ti hi se hi prophet Isaiah ni Judah siang parang Ahaz sena arak chim chung mi se Jesu Christ Ahaz le Jesu Christ chu anak he kum zasri rong ai lat hi lewa hen Judah siang parang chu Ahaz Judah siang hi lewa hen Judah siang parang Ahaz he zaida arak tong tia chun Syria siang parang le Israel siang parang ni anrak dau leo se hi lewa hen Israel he kingdom pani ani then leo tia se achung kingdom ke northern kingdom ke Israel kingdom se Judah kingdom southern kingdom se anrak ithen leo se Judah siang parang Ahaz jo Syria siang parang le Israel siang parang ni anrak dau leo se te ka along re arak thai tuk leo tia se arwang chu ama nak en siang parang ngan an se hi siang parang na siang parang panhin hang ni anrak itim mi chu Jerusalem kha lak Kings Ahaz kha siang parang Ahaz ka tha anma adu mi te tabel fa pa kha Judah siang parang a chia khia sa atu leo zonga ral dau mi hane kan hu mi chu ral ok tu ram ok tu boy pakhat khat ni adu lo ya chun vakale va tha pakhat andu mi te chia item mi ke atu leo kan politics zong mi chu sa khaban tuk khan rak dau leo se te ka siang parang Ahaz se athing long rak thei tuk leo te se Seman selo siang parang Ahaz na kan boy pa ni achim ter mi chu prophet Isaiah senen achim ter mi chu hi Syria siang parang la Israel siang parang ni fro ani tim mi hi atlin bal lai lo asi bal lai lo zeronga ke ma shim ni kan umpi lai cha ani tim tu am hi atlin shim lai lo te ke arak chim mi chu se chu fetter nak ding cha mel chu nak pakhat boy pasena mel chu nak pakhahal te he boy pa ni King Ahaz arak film mi se simhan selo King Ahaz ni chu ai thoke kahal bal lai lo ahal du lo pathian prophet ni achim mi ka angai du lo te ka Isaiah dalsri chang haili na he pathian ni Isaiah se ni achim ter mi ase zeronga da siang parang Ahaz ni hen boy pani mel chun nak hal ke ma hrenem kan umpi la ke naral ni ante ani te lai lo ti hi a feel ko na en zerong da adu lo ti a chun siang parang Ahaz ni arak i bau chan mi chu boy pa kha siloen apong kam mi serious siang parang kharak se siang parang panhi na ka kan hu mi chu siang parang Ahaz ni hen a serious siang parang bom na arahal lewa hen zai tenda thila tua tia chun aram chung Judah ram biak en pathian biak na mun chunga suilong an chia mi se chu an ram chouza oknak chouza building an chia mi suilong un vial te kha lak king Assyria siam prang chu rakabom ko hi Syria siam prang le Israel siam prang se rakakham ko ti kha vano semhan se lo asui lengun arak ilak ko na en arak kham tataklo ama tu arak dau joteka Isaiah ne ai thok mi chu siam prang David te fa aseme pa kabia hingai to hitluk in minung in pon ter chang pina hinmo pathiang ing chu no pon ter ri lai atu chu boy pa shem ne mel chun na an pek lai fa apoi le minu pakhat om fa pa shin lai amina Emmanuel na sak lai tikha arak chim mi jose hi he chou chum chu Isaiah nu pi ne fa asen a hen atling chang teke scholar poni agree mi se chu prophet nani bi an chim te ka hen chan chana chun atlin mi ke pakhat te long khe om kho chan chana chun voi khat chou chum atlin masa chun adi lak en atlin chan jong om hi ka achim mi te he partial fulfillment ti mila complete fulfillment ti khe om chou chum atlin nak chu Isaiah ni fa apoi Isaiah nu pini fa apoi sinte ka chun Judah siang pra adau tu na an song te a hen hi prophet ka an rak chim chung mi atling ko chang ti kha zemlo scholar poni an tim mi chose seman se lo scholar poni an prive mi chu Jesus Christ chu anak he complete fulfillment si ti kha
anh chim me cho se cho mai thai zong ni lang ter adu cha Jesu Christ chu ana kong atel te ka hen Isaiah dalsri changlei li hi achim than mi khesa e chum hel chun nak chu mathai ni Jesu Christ chu ana kha si ti achim du mi cho se hel chun nak chu boi pa ni khro har to mi khro ha thial to mi hi se hika boi pa ni hel chun nak ati te ka hen hel chun na akan pek mi chu hauda se tia chun ngak nuk thiang Mary ni fa poi he se e minung chakan thei chu me se wa angai mi ni no apoi a chun khro herding khi pakhat man om lo siman sel atua chun wa angai ri lo mi ham mi long asiri mi ni no apoi long salo en ngak nuk thiang pa he ti bal ri lo mi pa he ti nak thong jong en salo en Mary ni thiang tarau thong en nau apoi te ka hen chu boi pa ni mel chut na kan pe ti khe kan ni zum tu zong ni kan chol han kho mi jo se zeronda hi kan chol han Mary ni zeronda hi kan chol han ti sa chon Mary ni van chung mi kha hitia van chung min an ra e hitia achung ya chang ding mi thia chem te ka Mary ni hal mi zeda si ti a chon hi chu zai ten asri kho lai ke chu ngak nu thiang ka si chung ti arak hal siman selo van chung min le mi chu thiang khrau kha na chung na aphan la e pathian thon nak chu na chung a fu lai hi ronga he a thiang mi fa chu pathian fa pa tia ti asalai hilaya na rol chan Elizabeth kha atar leya fa apoi I aching ti I rakti ton mi kha atu hi atharuk na sichang arong apek zeirong ada ngak nu thiang ni no poi nak Jesu Christ ngak nu thiang se achua na he kan ni Jesu kan ni Christ famina ni kan pom kho kan zum kho ti chon arwang van chung mina kan pek mi chu zai chatia pathian ni ato kholo mi thil zai man om lo ti ate zero na ngak nuk thiang no poi na hai kan zum pathian ni mel chu na kan pek mi se pathian thial to mi pathian ni chun to kholo mi zai man an ngei lo chu cha chun ngak nuk thiang no poi na he kan ni zum tu na ni chun kan zum kho mi khe si ti jong hi ka mun te a van lang ter ka du chun mel chu nak jong chu zai dang selo en pathian fa pa pathian sin king te angai mi pathian fa pa kan ma misol na kham oka minung sina ilak e ishom in ailang na he se e hi kam hun te tlampal te vantel takadu mi zeda si te azon the virgin birth of Christ me he liber scholar ponit anda ungai mi se ngak nuk siang no poi na he bible le athiam sang chong mi pol jong anda mi se zerong asi khau ta taklai lo te Isaiah jong khe Isaiah dalsri jong khe andu ni po in to an toi tham jo ma thai ne achim mi jong khe andu ni po hi ta si ma thai ni hin ngak nuk thiang no poi na the virgin birth atitia hen asilem lai lo do achim du me selam lai do asilem lai lo do o ti khe an ko arwan ko siman salo keima kazum ni achon the virgin birth of Christ Jesu Christ ngak nu thiang chu na khe Christ kan zum na abi pik big mi ai tel mi si tia kro arong chu kham na kong he ai pet like me sa minung he adam sol na ronga sol chen fri mi long te kan se kan ma le kan ma ai kham khoding mi pakhat ma kan lo Jesu Christ zong he kan ma ban tuk te in poi mi le shin mi si se lo sol na angai ha e kan ma kham khau tu ai chang ha lo seman selo atua kan hu mi chu Jesu Christ he ngak nu thiang mangen thiang khrau in poi mi le shin mi se cha sol na ngei lo in shin mi se chu cha chun mi sol na kham khau tu a ase Jesu sin ti da lo chun khoi ka mana kham na sol ngei thiam na he mu kho asalo chu cha chun Jesu Christ ngak nu thiang achu na he Christ fa kan zum na ka abi pe big mi ai tel ve me sia tiat asi ti he keima ka mu mi le ka chem du mi jose hi ka te tlompal te jong von lang ter ka ru mi chu kan boi pa Jesu Christ chu na he prophet na ni an rak chim chung mi an hung klik ni si ti kha hi ka mun da pakhan na te chu chim ka du mi se e prophet na chu pathian kho khan mi
achim chung tu an se chu cha Christmas he accident e to so me salo pathian ni tim to bute arak tim lam me se Christmas e pathian tim to amile kho khan lai rel me se atata chon Christmas he pathian ni ka to alai arak tim ya to ani se Christmas ni hen zida alang ter ti achon pathian zum okla asina alang ter arwang ani chu arak chim ning te ti atu pathian ase Jesu Christ achu na kong jong he achu al hane kumza sri as prophet Isaiah sian rak chim chung me se atua kumza sri nuwa ahong kling chutika chon kan boi pa he pathian he zum okla se rem ti te kha hi ka mun te a avan lang ter mi jose chu cha chon apakhan nak te kam responding zaitana Christmas prophet ni pathian Jesu Christ chu anak he prophet nan an rak chim chung me ase chu ni alang ter mi chu pathian he zum ok la ase rem ti alang ter te ka hen zaitana nang la ke ni kan le ding ase ti a chon mo pathian na kho khan mi atha tu shran da nang ma long he zum ok lang na se nang ma long he bia ok la pathian na se nang ma long he na tim ning te chil atu kho tu na se nang ni na tim mi cha ho man en sok kholo na tim min ra chim ning te nang ma cha atu na si cha na min thiang thang thase ko se ti te kan thil lung di lak te pathian he kan lom ding le kan thang that de sa ya pan hi na avan kal usalo apan hi nak te a van chung mi ni Joseph sena achim chap mi chu de si ti a chun kan boi pa Jesu Christ chu anak chu pathian kan sena ti kan hal nak si ti te he von chem ka du re hi kam hun te a verse 23 kha kam van zau sia chon verse 23 ati mi chu adi lang kha van rel ko la e prophet boy pani prophet ka en ngak nu chu fa apoila e fa pa sin la amin chu Emmanuel asalai tia achim me atlin nak ha cha hi thiavel te an hom hi ase Emmanuel ti chu pathian kan sena ti na ase ti te kha achim chap mi jose hi ga kan hu mi chu achu mi nau te hrum he amina Emmanuel sala e chu sulam chu pathian kan sena ti na se ti he se hi na lang ter mi chu nau te mi na lang ter mi chu hi nau te hrum he pathian ase hi achu ding mi nau te hrum he pathian sin nak tling te angai mi se chu pathian chu kan sena ding mi pathian ase ti jong kha alang ter mi jose Emmanuel ti mi bia phong he Bible chunga kan zau se chun geimani research ka tu akho to ken kam hu mi chu Emmanuel ti mi Bible chunga hen voi thum long de ailang voi thum long de manasa avoin hi nak chu Isaiah chunga manasa avoi khat Isaiah chunga bia kam hlona voi hi chu bia kam thara atu krel mi Matthew chunga Mathai chunga hen voi khat man thana sa siman se lo voi thum long de man asena en is Emmanuel ti mi chu pathian kan sena ti nak si cha hen Bible chunga lo mi thil khe se baklo arong chu Bible chunga kan zau sia chun pathian ni hin amin harak pi leng mang na ti hi kan mu mi chu sa pathian ni hin minung he ama mui lo in ama he pe te nak nge in ti ding in sermi kan rakse eden dum chung zonga pathian arak long leng e Adam le Eve na he bia an rak i ruang bia arak ru an ha chun chu pathian he nei niam te ding in pathian he ti ding sermi chu Adam le Eve ni nol an nge ilo ruang kan rak sung siman se lo pathian ni chun pathian ni hen pathian ama he nei niam te ti na kan rak sung na te en zaktek man an rak kan kal tak thai bal lo pathian ni hen sol nak chu Adam le Eve an tlu le chang ka en zaitin da ka kham na lai ti he pathian ni khwa khan ve chuwa chun Israel mi phun na pathian ni hen phundang dang er pi na boy pani Israel mi na chu achan chana chun min mei tom le
mai tom na ar kom pina Exodus chong kanok mong mi mo chun Israel min hani anma nak in angan dio mi ral an te kholo ding mi minung le an ru te ka hi chu kan te kho bal la lo ti an rak ru mi na ral an do le wa hen pathian ne rak ti ton mi na chu ti lao nan sina kom ti rak ti ton na chun Joshua zong kha ji tan te thong ma le ra thangai rak ti chunia lang term mi chu pathian hi kan sina dingi pathian ni minung kan serti khan ama he ti dingi ser mi kan se chu cha chun ser sual nak chu kan tlun hum hana hen phundang dang ten adang te arak manung pina alang ter pathian ni hen Jesu Christ chual hana chun amin ha he zaitan arakan ti tia chun kan pin ha ti hi arakan ti ton chun akan pi nak zong kha tampi alang ter simansalo Jesu Christ chuan huwa chun pathian long ni kan pin ha kan ti de lo kan ma shrim ni khan pathian kan sina ti khona kan chim kho chang personal deal in kan chim kho chang minung ni har na kan ton tika ngi chen na kan ton tika zeda kan ton ti a chon kan ngi che pit na nan zon kan ru an ha ti khia kan chim ton siman salo chu nak ina sung lo deu mi cho kan ma ngi chet tu na ni ngi chet na ton mi na ni hinu mi hi pa hi cho aka do ta tak ko do aka pi ko ta tak do aka tur pi ko ta tak do ti mi kan fiang ti a khen ngi chet min ha cha kan tha jang ase chu cha chun bekam lo na chun pathian ni kan pi na kan te siman sal atua chun New Testament a chun kan ni chun pathian kan sina Jesu Christ min ha ne chun pathian kan sina ti kha kan chim kho mi cho sem he ka mun te at lam pal te van chim ka du mi cho Hebrew ni atil mi te he se Hebrew ni atil mi chu zai cha tia kan nge mi tlang boi sang hi kan der thom na a kan zon aro kholo tu asalo zai tin tia zai zong kip a kan ma bantuk in tuk for na aing ve i sual nak bel ato bal lo chu cha chun kan her bo liu chang te a bom chan nak vel le zang fa na kan chau kho nang ha vel ngei nak siam pasang thudan le a chun ra tha te in fu kon house si ate bihal kan hal ton hala bihal te kan hal ton hal zerong ada kham na se atua hen zerong ada biak ena nai pom zerong ada pathian lom kho nang na ngai zerong ada sol ngei thiam kan se zerong ada meeting a chaulan kan se ading lo mi asol mi meeting a chaulan kan se zerong ada nangma le keima mi swal na ne van chumpen na kan ro chan zerong ada thiang lo mi nangma le keima ni athiang mi pathian he peitlei na kan ngei kho zerong ada nangma le keima ne pathian boi thu dan chu ral tha te kan phu ngam zerong ada nangma le keima ni pathian kan phu ti ka akan zang fa ko lai vel akan ngei ko lai ti hi kan ro chan ulan au nula pan ha zerong Jesu Christ thong long en se Jesu Christ thong long te se ngei thiam kan si mi jong Jesu Christ thong mi ding i chol han mi kan si nak jong Jesu Christ thong van chumpen na kan ro chan ngam mi jong Jesu Christ thong pathian mai mu ding kan ro chan mi jong Jesu Christ thong kan ma thong ai pakhan manom lo Jesu Christ thong atuni tu zana achuani kan don mi fa pa thong ina se atua chun kan boi pa Jesu Christ chu kan cha vale ara kan cha thi chang ya thau than chang ya atua chun apa or lai kama thu chang atua chun a thiang tharo ya kan pi chang chu kan pi na ka chun bia kan kam mi jong zeda se ti cha adong ti kan pi na lai ti kha akan kam them mi chu se ai do tok mi chu pathian kan sina ti mi he athar mi salo pathian ni minung arakan ser te ka hen ama he ding bak en akan ser me se
chu cha adong tiang jong kan umpin halai ti kha Jesu Christ chu van chunga kai lan te kan chim mi bia kan kam tak mi chu se zeronga chu cha kan kam zeronga ti achon ama he zungzal kan tri kho nak ding cha asa ama he zungzal kan tri kho nak ding cha asa zeronga da thi kho lo mi pathian fa pa zungzal anung mi pathian fa pa ne athi kho mi sina minung in achua zeronga da athi kho mi pum ai from zeronga ti achon athi kho mi nang mala keima zungzal kan nun nang hading cha ase Jesu Christ hi vale achua cham cho nang mala keima zungzal kan nun nang hading cha ase adong nak tia ko ban chim du mi cho atu e achua ni kan don mi kan boy pa Jesu Christ chu achua la ne poi asil han threm en kan sina umpi ding in rakphuang mi ase cholong selo in hi vale kum tam pi nuwa nang male ke ma cha a nang male ke ma kham nak cha thi athau than num hana nan sina zungzal in chandong tiang kan umpin halai ti akan kam tu tlang boy pathian kan sena mi pathian ase chu cha chun Christmas kan thang thati ka hen ngi chat lo ten thang thado se lom ose chan tam pi achon Christmas lan am phu te ka hen Christmas kan lom te hen zeda ton dia cho kan ma hi central kan ton kan ma hi alive hang kan ton chu chu cha zai te si ton cha hla kan sak hla phu mi as ton me cho Christmas a ke chu ka lom kho ti lo ze ronga sungkhar kan tling ti lo Christmas a ke ka lom kho ti lo ze ronga lak song ka lo ti te khi semesalo tu zan te kan som dum hina cho Christmas kan lom te ka hen Jesu Christ tu he za use Jesu Christ tu he za use lo Jesu Christ tu he lom use lo Jesu Christ long hen kan za use a chun adang lak song sungkhar kan tli lo nak arwang zong kan zo lo ten su kan zo chun Christmas chana he kan lom ta ko la ze rong de lom ko si ti zong ka du ti a chun sungkhar he ze tek mana kan tling kho thai bal lai lo zerong chung khart ling kan ro kho men siman se lo mi cheu khat ne pile pu ne kan kal tak chang pile pu an baw pile pu angeri mi ni phanu fa pani thi tak me no keima ka fa le chung khart kan tling kan tim hana pile pu abaw chan anom chung khart ling te thang that chung khart ling te he Christmas amuru asalo siman se lo he ka te ha Jesu Christ lom ko salo Jesu Christ focus ko salo ti ka du mi chu Jesu Christ ronga hindo at kan kal tak chang mi kan pi le kan pu kan fa le cha jong ro chana kan nge cho Jesu Christ aselo achon ro chana bak lo cho chu cha chong Christmas a hen Jesu Christ tu he za uche selo Christmas se man hau se ti te hen tu zana kan som du min ha se kan chim kho mi pathian ni thachona kan pi pe ko se